Kran shala bubagrani asema shalno rukshawi 26 asrambari Tripura mothani adongrok Wait Some Power Village Committee ni 5 nong ward ni Sadubari kamini takuk Ronjit Debormano chubachok khlailekya aro thangai manjakha Khwai Political District President Boromgonang Rajesh Deborma Khwai District Working President Boromgonang Trithit Deborma Block President Amit Deborma Block Vice President Subol Singh Deborma Committee Member Monoranjan Deborma YTA Block President Shopir Deborma tei Tripura mothani kubuni adongrokbo manjakha Hambai sini media person sono tini जों sini bubagra sini ta kathang tongnai sini Roddur Bikramaniko Bormani tini bini asaimani sal o sal norgui tini जों jasakang sini ayang Pochim Tokseya uni Uttor Jamtila School sing aroni जों सोलोंनाय रकनो जा खाता रक कलम रक आगलै फाइलायमोन यागुलो दाबो tini o Pochim Champasora gaw sabak laijak mo sabe jasrambarini Bidhan Sabha Kendroni bisingni 5 number ward o sini kaka Ronjit Deborma bobelai sak hamia tongmani जों खोनावै kisisa जों aro Tripura mothaningui जों aro bono sobasok khaina bangi tini bubagrani se hamjakmung no borok bai baglainani phaijak okai जों aro sini working president district ni sini Richang Trithit Deborma block president tongo sini Takugomi vice president block ni Majang Subol Singh Deborma sini youth ni Hisansong rok sini Monoranjan sini Sapir Songbob UITF president block ni soho जों Tripura mothani aro tongbayo abono जों nayo bo sak hamia amtung जों kaidan thango pratna kainate जों obon loge loge sini bubagran bangibo bonibo ram ram sagrok hamia ngui tongo bobo holong ayuk tibok ayuk mani tongthung hini जों tini bini asaiman salo bini bangibo जों aitam thani ishorni thani जों yapannai engkai amsungno hambai।